Ining di madan hak dailat gi apan triang ya kejingwan be keselong municipal boot bat ki pulit rengkat ke bor distrik ban mi no na ketege jaka kani gaji mata ka step kalai pho tarik ujeliu a jalpusan shuai kani keselong municipal boot ka pena pai ba dak tenghungah kan kita yo bladep bagitu nung di madan ke blayo ya kesernot bla itu dak soka gede ban mi no na ketege jaka sya ka jaka brasna ka soka bat kasoka kala aipor khadu bakin le ikani hapo ka apa tri unaitung ajar pesan hakani ki jinglet kendang jing ke municipal bagi pulit rengkat ke bor distrik ayo ibak kinong de madan khamtam ondal poi hak kendailat ki ayeng bat pen ini persya ya ki pulit bakim sya bakin kendang bat kin pen baik triang bagin syong hak te ki jaka kani ka balang poi pulit hali yang hidang la ka pelocak tong hendrai saya kani lele ke baai mentatang municipal nyimsi le ada kamu le ada kusisa balai ni le ini dia masuk semua sila mga semua mereka ada dile ya kasi sisa baro hapo meeting ka TBC maklo muncul maka klo benro balai ba kani kita la berpengkelajak tong saya katule le nyimsi Lepet tong. Lepet. Jangan balai jangan jangan bani ka sisa Mana ada yang membantu ke TBC?